Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri bbc.gahuza.com. Ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwiriwe abakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kwa kabiri gena kujya 2026 z'ukwa gatanu 2026. Mu ncamake y'amakuru tukiye kwashikiriza abajejwe amagara y'abantu muri Ituri ntiborohewe mu rugamba rwo kurwanya igiza ca Ebola kubera benshi mwafashwe n'ingwara babanza kwirukira abavuzi kama batanafise n'uburyo bwo kwikingira. Muri Senegal, Ousmane Sonko aherutse gukurwa n'umukuru w'igihugu mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere yatowe kuba umukuru n'amashinga amateka y'iki gihugu. Bagiye gukorana gute? Igisirikare ca Iran kivuga ko gifise uburenganzira bwo kwivuna nyuma yuko Amerika isubiye kugaba ibitero, ico Tehran ivuga ko ari ihonyangwa y'amasezerano y'agahengwe. Turafite kandi n'igikino urunana. Amakuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Ishami ry'igisirikare ca Iran rije gukingira ubutegetsi bwa Kiislamu rivuga ko rifise uburenganzira bwo gusubiza ku bitero bihonyanga amasezerano yo guhagarika intambara nyuma yuko Amerika isubiye kugaba ibitero vy'indege ku bigo bihingura ibisasu vya misile vya Iran hamwe n'amato atega amamine mu mazi. Iri shami rivuga ko andiko inzego zaryo rifise zijejwe gukingira ikirere zakoroye drone y'abanyamerika zongera zitera amasasu indege y'intambara yinjiye mu kirere ca Iran. Amakuru ataremezwa na Amerika ni mu gihe muri Qatar abategetsi ba Iran bakibandanya ibiganiro mu ntumbero gushika ku masezerano hagati ya Iran na Amerika. Igisirikare ca Iran kivuga ko mw'ijoro ryakeye cateye ibibanza birenga 100 vya Hezbollah n'abarwanyi bayo mu bumanuko bwa Liban no mu kiyaya ca Bekaa mu buseruko. Naho Amerika yashoboye kurongora ibiganiro vyashitse ku masezerano yo guhagarika intambara, Israel ivuga ko iriko yongereza akariro mu bitero vyayo kuri uno mugwi. N'inkuru ya Yolande Nel tugeshikirizwa na Chancellor Abimana. Amasezerano yo guhagarika intambara muri Liban nta gahengwe yazanye. Israel ivuga ko iriko iratera Hezbollah mu kwigwanako mu gihe uwo mugwi witwaje ibigwanisho ushigikiwe na Iran ubandanya kurekurira ku basirikare bayo utudege tw'ubwiyahuzi mu bumanuko bwa Liban no ku basivile ba Israel hakurya y'umupaka. Igisirikare ca Israel kivuga ko ibi bitero vyacu vy'ubu vyakubise ububiko bw'ibigwanisho vya Hezbollah, ibigo vy'ubuyobozi bwa gisirikare, ibirindiro vy'igenzura hamwe n'ibindi bibanza remezo. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Nabite mu bumanuko bwa Liban bategetswe gukura meza imbere yuko ibitero vyari vyateguwe bitangura. Netanyahu yavuze ko yategetse igisirikare ca Israel kongereza agacanwa mu guhasha Hezbollah. Abamunegura baramaze kumwagiriza ko ashiraho amategeko abuza igisirikare cyo gufata ingingo nyazo zo kugwanya Hezbollah. Mu gihe abajejwe amagara y'abantu mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bari mu rugamba rutoroshe rwo kugwanya ikiza ca Ebola mu ntara ya Ituri, imwe mu ntambamye n'ukwirukira abavuzi b'imiti kama canke gakondo. Nibo imiryango yitura ubwa mbere iyo umuntu afashwe n'ingwara. Ubu bamwe mu bariko barandura Ebola ubu bamwe mu bariko barandura Ebola ne abavuza iyi miti kama kuko bakoresha kuko bavura atabikoresho vyo kwikingira bafise. Mungobiria Samvura Frederic ni cegera c'umuhuza bikorwa w'ishiramwe y'abavuzi kama mu ntara ya Ituri. Mugenzi wacu Anne Soyo wo mu kiganiro BBC Newsday yavuganye nawe abanza kumubaza ikibanza abavuzi kama bafise muri Ituri muri iki gihe cigiza ca Ebola. Waganga wa asili, aba baganga bagakondo barubashywe cyane mu miryango kuko hari indwara bashobora kuvura kandi zidashobora kuvurwa n'abaganga ba kizungu. Uganga wa kizungu unashinda kutunza. Na tangu kumekuwa na kuva indwara ya Ebola yibasiye Ituri, mwatubwira uburyo byagize ingaruka ku bavura hakoreshejwe imiti gakondo na maradhi ya Ebola? Kwa kusema kweli waganga wa asili wanaasiliwa. Mu by'ukuri aba baganga gakondo bagizweho ingaruka n'indwara ya Ebola kuko hari abarwayi batoroka ibitaro bakajya kwivuriza mu bavuzi gakondo. Iyo bahageze usanga aba baganga gakondo badafite ibikoresho byo kwirinda, ni ukuvuga ibifasha umuntu ku giti cye kwikingira.
kama vile magan, kama vile ibyo ni nk'uturindantoki, ibikoresho byo kwipfuka mu maso n'ibindi bibarinda, yewe n'ibikoresho byo gusukura intoki. Ni ikibazo kuri aba baganga. Benshi muri bo banduye iyi ndwara ndetse harimo n'abapfuye. Ubu tumaze gupfusha abaganga gakondo nka 2 cyangwa 3 bishwe n'iyi ndwara ya Ebola kubera kudashobora kubona ibikoresho bibakingira. ambayo tunaita equipment de protection individuelle. Na hivyo katika none se mwishyirahamwe ryanyu mukorana mute kandi mukanavugana gute hagati yanyu kugira ngo mushobore kuba mwakora akazi kanyu neza? boresha jinsi wanavyofanya kazi. Kwa kusema kweli sisi kama kamati mu by'ukuri twe nk'ishami dufite ibibazo byinshi kuko nta bushobozi dufite bwo gufasha aba baganga gakondo. Ubusanzwe twe dufashwa na leta kandi iyi ntishobora gufasha abavuzi ba gakondo. Niyo mpamvu benshi badashobora gufungura ahantu ho gukorera, bagakorera mu ngo zabo. Muri iki gihe duhanganya na Ebola, twe dukora ibishoboka byose tunyuze mu mahuriro y'aba baganga gakondo, tukabashishikariza tubibutsa ko ari ngombwa gushyiraho uburyo bwo gukaraba intoki bakoresheje amazi n'isabune, kugira ngo niba umurwayi aje abanze gusukura intoki ze mbere yo kwinjira aho bakorera ku bahafite no kubakorera mu ngo. Umurwayi agasabwa kubanza gukaraba intoki. Asukure kwanza mkono kabla ya kuingia kwenye kituo. Ikindi tubashishikariza kubaha ingamba zo kwirinda, ni ukuvuga gukaraba intoki no kwirinda gukoranaho basuhuzanya. Ikindi mu gihe babonye umurwayi ugaragaza ibimenyetso bya Ebola nk'umuriro mwinshi, kubabara umutwe cyane, gucibwamo no kuruka, bakihutira guhamagara umurongo washyizweho kugira ngo abaganga ba kizungu baze gufata uwo murwayi bashobore kumwitaho uko bikwiye, bityo bakirinda kwandura no kwanduza abandi bo mu muryango, kuambukizwa na kuambukiza watu wengine katika jamii vile vile. Na waganga hanyuma abo bavuzi gakondo bakira batugo butumwa mu bagezaho, kwa sababu wanakuwa na confiance na sisi ambao ni viongozi, kubera ko badufitiye icyizere nk'abayobozi. Iyo tubashyiriye ubutumwa bemera ko indwara iriho kandi ikomeye, bagahita bakira neza ubwo butumwa tubagezaho. kwa moja hiyo ujumbe ambao tunawapelekea. Uyo rero ni Ngobijira Samvura Frederick, icegera c'umuhuza w'ikorwa y'ishirahamwe y'abavuzi kama mu ntara ya Ituri, yavuga kuri Ebola. BBC gahuza miryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer avuga ko leta yiwe igiye gushiraho amategeko mashasha mu guhangana n'ibigo bikomeye vy'imbuga hwaniro mu ntumbero yo gukingira abana, igikorwa yiyemeje gukora mu maguru masha. Imbere yaho abaganga bakuru mu Bwongereza bavuze ko imbuga hwaniro ari kibazo kiri ku rugero rumwe no kunywa itabi mu kugiramira amagara n'ineza y'urwaruka. Basaba ko abarwayi bakiri bato bo kwama babazwa kubijanye n'igihe bamara ku matelefone, ku mateleviziyo hamwe no ku mashine nyabwonko. Muri Senegal, Ousmane Sonko aherutse gukurwa n'umukuru w'igihugu mabanga y'umushikiranganji wa mbere, ubu yatowe kuba umukuru n'amashinga amateka y'iki gihugu. Niwe acaba uwa kabiri mu bantu bakomeye mu nzego z'igihugu inyuma y'umukuru w'igihugu. Perezida Bassirou Diomaye Faye yari yamwigijeyo kuko batari bacumvikana nubwo basanga umugambwe PASTEF uri ku butegetsi. None ubu bagiye gukorana gute? Atupapa Diaw ni umunyamakuru ku biro vya BBC Dakar, mukanya akaba yavuganye na mugenzi wacu Prime ku magenge, abanza kumubaza nimba vyari vyiteze ko bishoboka ko Sonko aba umukuru n'amashinga amateka. Alors, prévisible, je dirais que oui, c'est une... Ko byari ibintu bishobora gushika, novuga nti ego. Kuko igihe Sonko yaja mu n'amashinga amateka gutanga ikete byo guhagarika amabanga yiwe y'ubudepite kugira aje kuba umushikiranganje wa mbere, yari yavuze ko ahagaritse ayo mabanga. Yari yategekanije ko azogaruka mu bushinga amateka hamwe yoba atakiri umushikiranganje wa mbere. Ubu none ntihashobora kuba ukunyinyana hagati yiwe n'umukuru w'igihugu ku buryo inzego za leta zishobora kubura iyo ziva niyo zija. Moi je parlerai plutôt de tension. Oya, ahubwo jewe novuga icuka kibi, kuko kugira habe ukunyinyana nuko izo nzego zibiri zoba zisa n'izinganya ububasha canke inguvu. Ico mwomenya nuko muri Senegal hari ico no kwita urwego rw'umukuru w'igihugu rw'ububasha bukomeye. Nivyo abashinga amateka barafise ububasha bwo gusubiza inyuma integuro z'amategeko, ariko ivyo ntibishobora kubuza umukuru w'igihugu gutwara.
arafise izindi nzira zo kubandanya ategeka nubwo inama nshingamateka ishobora kumugora mbere igashobora no gutuma leta yiwe itagira inguvu zikwiye. None bigenze uko inzira yo kubivamwo icibiyihe arashobora gusesa inama nshingamateka. Alors l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de inama nshingamateka nta bubasha ifise bwo gukura umukuru w'igihugu ariko we arafise ububasha bwo kuyisesa. Ariko ivyubu aho vyugariye nuko President Bassirou Diomaye Faye yasheshe inama nshingamateka mu 2024. Ubu yategerezwa kurindira imyaka 2 kugira ashobore gusesa inama nshingamateka. Mu 2024 yayisheshe mu kwezi kw'icenda, bivuze ko gushika mu kwezi kw'icenda uyu mwaka adashobora kuyisesa. dissoudre l'Assemblée nationale. Sonko ahejeje gutorwa yafashe ijambo yavuze iki? Alors déjà il a déploré le fait que yaneguye ko umugambwe wiwe PASTEF utagishijwe inama mwigenwa ry'umushikiranganje wa mbere yamusubiriye kandi ko utariko uragishwa inama mwishingwa rya leta nshasha, ariko yavuze ko umugambwe wiwe witeguriye gukorana n'umukuru w'igihugu hamwe akoyoga kosora ko umugambwe wiwe utagamije kubuza inzego z'igihugu gukora ahubwo gukora kugira Senegal igume itera imbere. le Sénégal puisse aller de l'avant. Mu myidagaduro umuririmbyi Shakira yatumiye abana ba Ghetto Kids bo muri Uganda ngo bazotambe mu rukino rwa nyuma rw'igikombe c'isi ca 2026 inyuma yo kwamamara batamba indirimbo yiwe Dai Dai. Latifa Mutesi arakomeza nani makuru atandukanye. Iyo yari indirimbo Dai Dai igikombe cy'isi cya 2026 ya Shakira na Burna Boy, indirimbo ikomeje gukundwa cyane hirya no hino ku isi ndetse amashusho yayo akaba arimo no kugaragaramo bamwe mu bana bagize itsinda ry'ababyinnyi bo muri Uganda rizwi nka Ghetto Kids. Aba bana bafite inkuru ikora ku mutima kuko bamwe muri bo bakuriye mu buzima bwo mu muhanda mbere yo gufashwa binyuze mu mbyino. Bafite ibyishimo byinshi nyuma yo gutumirwa n'icyamamare Shakira kuzataramana nawe mu gice cyo hagati cy'umukino wa nyuma y'igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mashusho Shakira yasize ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko yamaze gutumira Ghetto Kids, anashimira abakunzi b'umuziki bakomeje gukora amashusho babyina iyi ndirimbo Dai Dai. Iri tsinda ryatangiriye Kampala muri Uganda rikoresha imbyino nk'uburyo bwo gufasha abana batereranywe ndetse n'imfubyi. Ryatoranyijwe na Shakira nyuma y'uko amashusho yabo babyina indirimbo y'igikombe cy'isi yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Dauda Kavuma washinze Ghetto Kids yavuze ko ayo ari amahirwe ashobora gufasha iri tsinda kubona inkunga yo kubaka ikigo gifasha abana gusubira mu buzima busanzwe no kubona uburezi. Mu yandi makuru y'imyidagaduro reka twerekeze mu birori bya American Music Awards byaraye bibereye i Las Vegas muri Amerika. Umuhanzikazi Tyra wo muri Afrika y'Epfo yongeye gukora amateka nyuma yo kwegukana igihembo cya Best Afrobeats Artist. Tyra yarahanganye n'abahanzi bakomeye barimo Lema, Wizkid, Burna Boy ndetse na Asake. Yanatwaye kandi igihembo cya Social Song of the Year abikesha indirimbo ya Chanel. Mu bandi begukanye ibihembo harimo Sabrina Carpenter watwaye Album of the Year, mu gihe Taylor Swift wari uyoboye abandi mu byiciro byinshi atigeze yegukana igihembo na kimwe. Ibirori bya American Music Awards byatanzwe ku nshuro ya 52 mu rwego rwo gushimira abahanzi bitwaye neza mu mwaka ushize. Urakoze Latifa kuri iyi nkuru y'imyidagaduro waduteguriye. Ubu tukaba tuze ku isaha 12:43 ikamonye mu Rwanda cyo kimwe n'inyahankanda mu Burundi. Tubaha ikaze mu ikinamico urunana. Agnes arasaba Chris gucukura inareye. Shyaka baratabariza abana bo kwa Pascal. N'urunana. Ariko mana yanjye, ubwo urizeye turakubera iki ndeme? Gira vase nyine abakira abanjye badasanga utarabyunyuguza. Gira vuba. Ariko se wewe buriya ndemeze niwe wogesha biriya bintu bingana kurya koko nadi. Erewe, ndemeze sura mwita umwana. Iyo ageze ku kijume ko atakibabarasa. Gira vuba ndeme, gira vuba vuba. Mama yandi mazi nonyuguze mama. Nyumvira ariko. Vayo teruya jerekani ntuyireba, yiterure ngiri. Aha akira ngufasha sha. Biraremereye. Murakoze cyane. Ahubwo se wampaye igikombe cy'icyayi nirindaze nkajya ku kazi nsamuye na Dave. Ahubwo se ko wagira ngo urabinyinyingira Patrick. Karibu sana rwose icyayi cyahiye.
urakoze cyane ni none karibu. se Nadi Karame. igikombe kigurisha ngahe ngo mbanze nishyure wowe se urumva ubwo ari ngombwa kwishyura pato nta mpamvu rwose wowe wicara ahubwo nkuzanire oya Nadi ubyumva se oya rwose ndishyura pe sinshaka guhombya restaurant chez Nadine ubu igikombe kimwe cy'icyayi n'irindazi nibyo biri bumombye rero oya yewe mbwira nishyure irindazi rinini ni 200 ritoya ni 100 icyayi igikombe kinini ni 400 igitoya ni turuwasi nawe urabyumva mpereza ibimpaza mama noneho ndabirangije ngaho ugiye kureba ikindi ukora ndeme utazerera kandi urabizi ko ubu ngubu umwana ari hafi gukanguka yego Nadine Karame ariko rero uzi gukora amandazi waryohewe se uri uwa mbere pe muri Nyarurembo yose ndagerageza pe kandi rwose nzakomeza gukora neza ku buryo ubucuruzi bwanjye buzajya ku rwego rukomeye ahubwo se Patri kubona ukuntu akazi hano gateye ntashobora no kwinyagambura mbese ari ukwirirwa ntegereje abakiriya ubu ntuzamfasha kujyana umwana kupimisha ibiro bye kumupimisha iki se ibiro n'imikurire mu mudugudu urabizi ko ari ngombwa ko buri kwezi dupimisha umwana kugira ngo tumenye uko akura neza Nadi Karame ubu sinabyemera cyangwa mbihakane pe bizaterwa nuko akazi kanjye kazaba gateye ibyo ari byo byose rero umenye ko gukurikirana imikurire y'umwana wacu ari ngombwa bigomba kuza ku mwanya wa mbere ndabyumva rwose Nadi kandi urabizi ko nkuru ko nshoboye kose kugira ngo umukobwa wacu akure neza nk'uko abaganga n'abajyanama b'ubuzima babitubwira Yesu we Patrick we ye baba data we ndagowe we ibi ni biki ubonye iki Nadi dore wa mukecuru aje hano Patrick we ndabigiye mukecuru mwana we nyirabazungu uvuga se umva Patrick ngo namuvuga we namuvuga kandi uzi ko atera umwako ubu se mfunge mbigenze nte koko umva mama wanduwari urirutse kaze garukiraho senyezi garuka wakagarukirwaho n'umusozi we mama wankubise cyane rwose singaruka nawe uri bwase muza aho bafatira ndabavunagura ku buryo ejo muzagenda mukambakamba garuka we udatuma noneho mama twita ariko se mama nk'ubu uramubona iki katari njyewe byo kuba Nadine ndagukubitira ko utajya ugira musaza wawe inama kandi ari wowe mukuru mbabarira mama we winkurura amatwi wagicucu wakimara we wanteza rugabo ninde wakubwiye kujya kwiba amandazi kwa Nadine ndababara mama we mbabarira sinzongera sigaho umukobwa ntasoni mana yanjye we urabona ukuntu uhohotera abana ba mubyeyi mwese muteye muturuka he kandi nugutubwe kuko mukobwa mundeke namwe muri ababyeyi umusonga afite kubera izingegera mwe ntimubuze ariko abana bawe wibikingegera mukobwa Devo ubu wibagiye ko mu minsi ishize baje wawe mu gikoni bakakwiba ko wagize imbabazi ukambabarira urumva Nadine abiri bugende bite bagiye no kwiba kwa Nadine se kandi genda rengana nawe nagiye nikaze dore ko kanura nk'ingunzu yafashwe mu mushibuka wakigorya ubu Nadine nandega bakanca mane ndayavana ariko rero wimutuka gutyo mukobwa reka gutuka abana rwose ubwo buguru bwawe wirirwa ubungana mu mudugudu wose ushaka ko bibagiwe hanze ugahita ndabugukiza maze none se wa mubyeyi we ko umwana yakagombye kuba ari mu ishuri ukaba wararimukuyemo azabuzwa n'iki kwirirwa azerera yegora wumva amakosa ari akaze na Muzara cyangwa nawe na Pascal mwavanye abana mu ishuri kuzerera no kwiba n'ingaruka z'uko abana banyu batari ku ishuri rwose none muragira ngo ngire neza mbajyane mu ishuri nta bushobozi mfite wivuga utyo mukobwa ni inshingano z'umubyeyi kohereza umwana ku ishuri kandi n'uburenganzira bw'umwana kugira ngo kwiga muri abaturanyi murabizi Pascal yarantaye antana abana bato n'abakuru antaribwo nkibyara mbazwe ntafite n'imbaraga ngo nkore ubu nibwo navuga kuko maze gutora agatege ndimo kugerageza gushakisha uturaka ngo ndebe ko nababonera ibyo barya none namwe ngo amashuri icyo ugomba kubanza gukemura ni ikibazo ufitanye na Pascal yego shyaka mukobwa nawe na Pascal bagomba kubanza gukemura ibibazo bafitanye mugafatanyiriza hamwe gukorera urugo rwanyu mugashakira abana banyu ibyo bakeneye byose ngo bige neza harimo kubagaburira kubagirira isuku no kubashakira ibikoresho bakeneye ngo bajye ku ishuri nibitaba ibyo rero abana banyu barahinduka inzererezi neza baba bajura ubafasha birukeho n'imijugujugu cyane rwose ese ubwo uzi ko ibyo byose bishobora kubaviramo kubura ubuzima mukobwa ntabwo burada
nese ubundi usigaye uba hano Patri. oya da ndi umukiriya iki cyayi nsanganye ndakiguze hano kwa Nadine restaurant. Nadine wose ari hehe wa ndashaka amandazi nshyira abuzukuru banjye bambwiye ko ateka amandazi aryoshye cyane. Yego ko Nadine Nadine ntaho ari nyirabazo. yagiye rero yagusigiye se uburenganzira bwo kumucururiza ra reka da ngaho re none se uko nashakaga amandazi koko ariko mama naho yagiye Patri. uravuga iki bindeme? utinya ko ntawe yagiye yewe mwa ari hehe hariya inyuma y'urugi. ako kana karakubeshya nyirabazo. nabyumvishe yewe yakubonye arahunga kuko bavuga ngo wotera umwaka. bisubiremo neza Shandeme. yewega mbe mwaramutse mukecuru ngo mwanshakaga. mvira mu nzira nigendere se nyine nta soni koko Nadi. oya nuko nawe usigaye uri mu bantu birirwa bansebya ini nyaruremba koko. oya nukuri nyirabazu ngwino nguha amandazi no kwa Nadine ni kwa mukunda abantu pe kandi umukiriya ni umwami pe. oya Nadi uri umwamikazi. oya Nadi banza usobanure neza ibyo uyu mwana avuze. narabyumvishe ceceka aho ngaho funga uwo munwa wawe nyirabazungu ngwino ratawigurira amandazi ureko uwo muhungu wanjye w'igicucu. wikwita umwana igicucu kuko azi ubwenge aravuga ibyazi kandi yabumvanye. ase nyirabazo ubwo ko ntuzi ko abana bavuga ibyo babonye nyirabazo. amafaranga y'umuteramwaka mbisanya ajyana ahandi Nadi mbisa rwose. oya rwose mbabara pe ni ukuri ngwino nteze imbere nta faranga na rimwe nsubiza inyuma ni ukuri ngwino yamwe. oya shawe ndekuragi wabaye uretse gato sha. none se ubwo uzi ko nyuze hano mu rwego rwo kwishakira ibitotsi. ibitotsi guteze numvaga ngukumbuye cyane Kiri ku buryo rwose numvaga ntari butahe ngo ndyame nsinzire. none urashaka kunkora imbagara rero ndiyangiye maze. ariko rero nawe uku ni ugukabya rwose umuheberano w'iminota ine yose we. ubu noneho wakwicara umutima wanjye uratuje kandi urakeye. aha kandi ubu nimvuga ngo nari ngukumbuye cyane uravuga ngo ndagukopeye cyangwa ndakwiganye. niba atari uko bimeze se niki kigaragaza ko ariko byari bimeze Kiri ko njye mbigaragaje nkanga gutaha ntanyuze hano ngo nkurebe ngaho mbwira. nuko ninanywa akazi kenshi cyane bigatuma ntaguhamagara ariko nashyize nimero yawe muri telefone yanjye inshuro zirenze 3 najya kuguhamagara muri ofisi yanjye hakinjiramo abantu nkabura uko nguhamagara. abo bantu batuma gutampamagara se ubwo baranshakira amahoro koko? barayagushakira cyane sho bagira ngo uze kunyirebera hano iwanjye. nkuzimanira iki se mukobwa mwiza ugiye he? kugira icyo nkora urumva nazi wawe koko nkicara nk'agaseke kandi nzi ko n'ubundi nta mukozi. Kiri karame yagiye ko mbona ibyo wawe byahindutse se we. aha urantunguye pe uzi ko wagira ngo ufite umukozi we akazi nazaga gukora hano kose ndabona gasigaye gafite umuntu ugakora. reka nta mukozi mfite da. none se ubu ni wowe usigaye uri kuri ordire gutya ku buryo ujya ku kazi wogeje amasahane n'ibikombe ku buryo ahantu hose hari isuku Kiri. ubwiye ko ari njye naba nkubeshye rwose. ariko nanjye ndabaza amenyo y'inkoko ndeba umunwa pe ubu se nyiriye sharupe si usigaye abikorara. wabimenye rwose ni wa mwarimu kazi ngo nireyo. ariko Kiri ubundi ubwo uteye ute koko urabona uko ubimbwira utuje nkaho nta kibazo gihari. ubundi si ikibazo kiri hege uwo nkunda uramuzi kandi nawe uriyizi. niba ari uko bimeze rero vana Leya mu nzira areke gukomeza kuza hano iwawe nkaho ari we rwose. agiwe bigira intambara shahe mvana ukuboko ku rutugu se nyine Kiri kuko ngiye rwose am serious. kuko se urakomeje we. yewega ntansanze mu gikari Shyaka. ndabona rwose ufite inka nziza cyane. mba nahitayeho rwose dore iri hafi no kubyara. biragaragara rwose. Shyaka ndakumva. mbese nkubwire ngo urantunguye nkubwire ngo urantangaje nkubwire ngo iki koko ndatekereza ko ari ubwa mbere uje ahangaha iwanjye. niko bimeze rwose ni ubwa mbere ubundi duhurira mu muganda cyangwa se mu nteko y'abaturage. rero nje hano nyine nk'umuturage uhangayikishijwe n'ubuzima bw'abaturanyi banjye rwose. abaturanyi bo kwa ndetse kandi Shyaka abana babo rwose bafite ikibazo nyine ni abana bo kwa Pascal. uriya nyine Pascal na mukobwa Jana muri make nje ahangaha kugutabaza nk'inshuti y'umuryango. aba bana mperutse guhura na Bushombe ambwira ko ngo yabasanze ku mugezi bagiye kuroba. si ukuroba gusa abana ntibiga
abana birirwa bazerera mu mudugudu kandi icyo bahuye nacyo cyose rwose bahita bagihitana. hariba rero Kwiba gusa. Ikindi abo bana nta mahoro bafite mu rugo iwabo. Kwiba biterwa nuko bashonje. Ikindi barakubitwa pe. Iyo hagize ubarega kuri mukobwa jana arabahondagura hafi yo kubanogonora. urakoze ko mpaye makuru Shyaka. Nukubikurikirana rwose nk'ushinzwe uburenganzira bw'abana kuko ni mudatabara barabura ubuzima pe. ndabyitaho Shyaka kandi rwose ndanabwira mugenzi wanjye turebe uko twagera kwa Pascal. Izu ikihutirwa ni ukubasubiza mu ishuri mukanaganiriza mukobwa jana akagereka kubahohotera abakubita kandi atigeze anabagaburira. niko bimeze rwose tuzamwegera tumubwira ko guhanisha umwana ibihano bibaza umubiri n'umutima atari byo bituma agira imyitwarire myiza cyangwa atanasubira mu ikosa yakoze cyane rwose ahubwo bibagira ibikange bagatinya ababyeyi babo. bishobora no gutuma umwana ata ishuri hakava mu muryango akajya kuba inzererezi bitera n'umwana kwigunga akiheba uwiga akanatsindwa no mu ishuri. Abo Pascal y'iryo shuri ntibaririmo ahubwo mbona mukobwa jana azabica cyane rwose ahubwo n'izo nkoni zishobora kubaviramo ubumuga cyangwa urupfu. Tabara rwose. injira ntabwo hakize. urajya hero pe. nje gukuraza mama. oya pe subira mu cyumba cyawe rwose uryame mwana wanjye. reka mama umeze neza? yego meze neza nta kibazo shiri. wibeshya nakwitegereje mama ndabibona ko ufite ikibazo rwose kandi byose ni wowe. njyewe se gute kandi? iyo udashwana na nyogokuru mwari kuganira ukamubwira uko wiyumva akakugira inama none dore ntufite uwubwira. humura rwose sinabura uwo mbwira ndamutse numva ari ngombwa ko hari uwo nshaka kuvugisha. mama wasabye nyogokuru imbabazi koko mukiyunga hakiri kare. uyu mwana ara rope karame urumva utihangayikisha ku busa koko kukiri umwana kucyumva wakwivanga mu bibazo by'abantu bakuru. mama ngenda gukunda cyane rwose kandi sinshaka kukubura. erega nubwo unyita umwana ndi mukuru nakugira inama mama. ni numva ari ngombwa ko rwose nkugisha inama nzabikora sibyo? mama karame inama ya mbere ni uko wiyunga na nyogokuru. rwose amakimbirane yanyu ni ikibazo gikomeye ari wowe ntiwishime ari na nyogokuru nawe nuko ubusenge murumva nzabigenza nte koko. rupe karame ndavuze ngo njya kuryama utuze rwose nta kibazo gikomeye mfite urumva. alo agiye umutse shari. meze neza aho ntiwibeshye kiri. nibeshye gute? ukaba umpamagaye washakaga guhamagara undi muntu ninjye ubajije ngo meze ute sheri? yes. ongera urebe neza ushobora kuba wari uhamagaye rero ukibeshya ugahamagara njyewe. no urumva nakwitiranya na reya kuko wagiye niwe nari mpamagaye rwose ngo nkwifurize ijoro ryiza cyangwa sha ntugishaka ngo uhamagara mbere yo kuryama we ubwo ko ntikwaba ari ukunyiyama kugira ngo no kujya ngo uhamagara agiye. anyisanyuzwe n'ibisobanuro Chris amuhaye ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. ni naho rero turangije amakuru yacu kuri uwa kabiri gena kirya 46 z'ukwa gatanu 2026. twabwiye ko abajejwe amagara y'abantu muri Ituri batorohewe mu rugamba rwo kurwanya ikiza ca Ebola kubera abenshi mu bafashwe n'indwara babanza kwirukira abavuzi kama aho ubu bamwe muri bo bariko barandura Ebola kuko bavura abashobora kuba barafashwe n'iyo ndwara kandi ataburyo bwo kwikingira abafise. muri Senegal Ousmane Sonko arutse gukurwa n'umukuru w'igihugu mu banga y'umushikanganje wa mbere yatowe kuba umukuru w'inama nshinga amateka y'iki gihugu. Igisirikare ca Iran naco kivuga ko gifise uburenganzira bwo kwivuna nyuma yuko Amerika isubiye kugaba ibitero ico Tehran ivuga ko ari ihonyagwa ry'amasezerano y'agahengwe. amakuru yarahagariwe na Latifa Mutesi mu hinga bw'ivyuma ari Davis Mwasaru Bernard Bankuki nabashikirije nkabanda bipfurije kuranirwa aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi.